زول في الأول هذا داكي ونتخمم 3 أيام ديال عمري بغيت ما نقلات. Du coup, donc cette chanson, ça va être un très bon exercice. باش كتزعم comment il faut faire باش تفهم عندك توكا ثاغوش تنعم شي كاكور ديال لا جيتار و شونتور ما كني تيونجستري اكسيتيرا اكسيتيرا باسكو تا واش تلاقينا جا ماركي سمي كوماسيا تياتي تبع ماركا بلي ماشي لاكورداج ستوندار يستخدم دوكو c'était un peu pas évident d'afin d'acheter ce niveau. Donc c'est un comme dit c'est un petit خدمة باش faire déjà عند les notes, il faut faire des notes. Après je vais essayer de faire à capot, c'est plus facile sinon juste injouable. Sinon soit قد تزير ما guitare ما تسرحم انا تخدم à capot باش كندفع تاعوش bien. Donc voilà, donc pour la guitare pour l'instant c'est un accordage standard et خدمة. Donc ça pas نولي مزيان نخدم شوراكي باش هاد تبع رونيس. Donc voilà, donc essayer de lancer تاع شتاكي سياتي تبعها اباري ونتفاهمها un petit بريكويا باش هاد فهمتي على خدمة. Allez, c'est parti. Donc on va essayer de s'accrocher, hein. Donc مثلا remarqué donc j'ai زمرة تبع ثيد خدمة هكا كيسا دير ذاكي الاندكس الى ذاكي شحال ما كاين ذاكي الفيد يستخدم لي نوتا كاع ذاك ابرا تفور تاغوش تو نورمال ستادير لي دو نوتا كاين داكينا بلوس الفيد دار ثماينا كاين دونك ثورا سنخدم كابو داكينا فوالا ثورا لو كاين انسي نتبع كومبار ماجي تفاصيل. Donc voilà, donc هذا باش كانوا تفهموا دونك ما كني كابوكي نخدم ذاك الفيديو داكينا دونك شغل ديكاليم كلشي على ذاكي دونك تاع شتاكينا دونك elle va se jouer comme les chansonniers dans le simple donc تعام لي دو نوتا كاين داكي cinquième fil لي دو نوتا كاين troisième fil داكينا شوف non لي دو نوت toujours على ذاكي اباري هو كاع ذاكي دونك ذاكي. Voilà, تيجينا دونك اما كني ذاكين لا نستخدم لي دو نوتا كاع ذاكينا دونك فوالا دونك ثورا نوال اللي بعد تغطنا كنت نقارن كنت نستخدم دونك on va essayer ainsi à نتبع ثورا ونتفاهم ثورا تاع نعاود لا بروميير بارتي اغين دونك تكوماسي دونك cinquième fil تاع troisième case دونك كالك سوا اباري ما تبغى ما تيدوث من بلا كابو اغينا زعما ما تيدوث من ذاكي اشو زعما ما تبع من ونيس ومام طون دونك جو كونساي اخي راح تتبعهم باش كنا تيليميني من لي ديفيرونت فوس نوت.
كاينين ساعة مجلس الريتم ساريشة افتو ساكين داكي توجو على كاكينا إلا قادي يجي ليبر يخدم هكاكيا. بغيت تقلب داكي زعما التاويل صراحة زاز دعويضة. فوالا بون هادشي غادي تبعها باش هادو هادي الريشة كل شغلاكي. Voilà, grosso modo, donc j'insiste bien à la fin de la rapide, puisque le but, bon, c'est normal, là tu commences note par note, باش كندارو بهم les différentes zones d'arwa, mais une fois تشرحهم, il faut pas trop tarder, إلا قد ما toujours تتفهم, باش كنا تشرحوا في تساقينا الرشا ومن تو تسكوريجيم les fausses notes ni l'un Donc voilà, donc c'est à vous de jouer maintenant et puis à la prochaine fois.